to jedinstvo u Tuzli izgubilo se vodeći jedan prvo vrijeme 0:0. Kako ste vidjeli ovi se sve definitivno? To nije bio na utakmici ovaj rezultat da može puno zaraditi. Ne mogu to oteti činjenici da je Sloboda zaslužena pobjeda, no mnogi faktori utjecali na ovako visok poraz moje ekipe. Nevasledno, jedna sumnjiva odluka za rezultatu 0:0, potom inicijativa povuđena u sredstvom drugog poluvremena, potom tih skandalnih greške zadnje linije i nastavak agonije poslije toga. Moram konstatovati da pojedini igrači ne zaslužuju dvesti jedinstvo što ćemo to narednom periodu. Znači, koncepti prema tome zaslužna pobjeda Slobode, iako je ostao gorak opus zbog nekih nejasnije odluka sudaca. Iako ne bi se smije komentacijom, ali ne znam kuda bi ćemo